जय जगन्नाथ। आज भिडियोटी गोटे बढ़िया ब्लॉग को लेकिन स्टार्ट करुच्ची। तो चलतु जा आज कौन कौन सब करुच्ची चलतु देखा। तो आज भी मो घर कम सब सरला। तो अभी मो ठाकुर को भी पूजा करते देखु ठाकुर केमती देखा जाउछंती। तो भल लगुन ना। तो चलतु देखा कौन कौन करुच्ची आज कुआड़े कुआड़े जाऊँगी। तो चलतु देखा गोटे जाऊँगी कौन खाईदेवी टिके क्षीर और रुटी खाइबा। बढ़िया है क्षीरटा मस्त है पूरा फुटिकी। तो टिके रुटी क्षीर टिके हेल्दी फूड खाइबा। तो चलतु खाईदे कि बाहर पुणी टे बिरियानी भी करार अच्छी करके नहीं जीवी। चलतु मु रेडी कर देछि सब परिया प्याज काटिकी खाली परिया सिझिले ही बिरियानीटा हम मैंने बिरियानीटा प्राय 20 मिनट रे हो। तो ये वीडियो मु निश्चिंत फुल वीडियो गोटे पकेबी ये बिरियानी रो। तो केमती कौन कली 20 मिनट भितर। तो चलतु बिरियानीटा रेडी कर दिए। हेलो साने तो आम बाहर गलु गोपालपुर पाखे पहुँची गलु। तो अभी आम चलू भुवनेश्वर। चलतु देखिया कौन कौन आम झील को भी पीस मार नहीं आसी पहुंच केते लेट है करूलु कौन आरे भाई हाँ गाधे ना चल चल दौर लेट है जीप हाँ चलो चलो आम बाहर 100 टका तो 20 में दे खर्च कर हाँ चलो पहाड़ क्रॉस कर पूरा हो चलचु बाटर चलचु यहाँ कौन देखिए चेन्नई आड़े पड़ेगा चेन्नई आड़े पाखे पहुँची गलु। आज केते बाट रहा चलो पहुँचलु ट्राफिक खाली ट्राफिक आइलु ना आम भूल पलू आचार्य सेपट जा दरकार आम एपटू आस केते बाट बुलिया पड़ा देखो ट्राफिक सेपटू आसलु एमती बुलिकी एपट जाऊँ सब ट्राफिक पाक आम जीवार अच्छे केते बाट बुलिया पड़ा मैंने भुवनेश्वर एरिया आम कटक भाया छोट कथा। चल देखिए जाऊँ बाबा रोडटा को एमती आई डर अंधारिया अंधारिया पूरा रोडटा चलू साइंस कर मैप तो देखिए मिललानी मैप जा देखा आम पाऊ आम लोक पचारि चलू फाइनाली आसिक पहुँची गलु साइंस सेंटर में साने आम फाइनाली पहुँची गलु जा बहुत कष्ट से खोजी खोजी ना भितर कि हाल ना साइंस पार्क रे टरे टिके टिकेट करदे जा भितर पानी फाणी बाहर सांग मैंने भी पहुँची गलु पार्क भर अभी पहुँची आम एंट्री कर जाऊँ भर को। पानी सब जा मो झी छोट बड़े आसला तो से मो झी को लेकिन स्प्रिंकलर बदल मो झीटा छोट बड़े आसला तो से नहीं देखा तो सी टे देख कौन जान एटलिस्ट छोट बड़ किसी जापार नाला। आम भी भितर जाऊँ मोशन गैलरी हाँ मोशन गैलरी भीतर सब कौन कौन अच्छी चलते देखेबी। चलते मो भौणी से आग पड़ेगा तार
ଅଶୋକ ଚକ୍ର କ'ଣ यूनिवर्स थ्रो टाइम एटा बढ़िया लगे नहीं एटा कौन ग्लोव्स सन एंड इट्स फैमिली एटा देखियो बसिकी सूर्य देखी सार कहबू कौन देखिलु ता देरे हैला এই ଜିନିଷରେ ତ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି এই ଚଷମାଟା କ'ଣ ଏଇଟା 3D ନା କ'ଣ ଏଥିରେ ଆମକୁ କ୍ଲିଅର ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତି ବି ଆମ ମାମା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚଷମାଟା କ'ଣ ବା ଏ ପୁରା 3Dର ସହ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା 3D ଚଷମା ଏଇଟା पूरा क्लियर देखा आमर कौन पृथ्वी पृष्ठ कौन अच्छी सब पूरा क्लियर देखा बढ़िया ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ମାଉସୀ ଦେଖିବା पूरा क्लियर देखा पूरा एमती लगुच से अच्छु नहीं एनर्जी बॉल कौन यहाँ बॉल कौन कर केते प्रकार सब वैज्ञानिक जिनस ये सब से लिखी सेंसर सेंसर सम्मुखें यही सीधारे 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 हाथ तलु 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 हाँ किसी समय पर काहाली भाया गोटे कौन आसो लिखाई काहाली आकृतिर वायुर एक फांक स्थान सृष्टि जल तल को द्रुत निर्गत होता लक्ष्य करते जोरसोर जल द्रुत निर्गत हम टिके रखता कि समय पर हूँ ना नहीं देखिए स्टार्ट है बिंदु पड़ना टिके स्टार्ट है रख रख हाथ रख हाथ रख हाथ काढ़ुन हेलानी हेलानी कहीं लिखी कहीं होनी कि छाड़ ये क्या स्पेस स्पेस विषय सब इंडिया देखिया कौन अच्छे भितर मूवमेंट इन जॉइंट रहा देखिए এইটা এমতি বুলেইলে সিনটা হাত টেকিব আরে বাবা টেক 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 হাত টেক हाथ गोटे टेक से रोबोटर मुठा कला ब्लड सर्कुलेशन केम सब हो दिए तो देखिए फॉरेन फॉरेन मारने तो ना हाँ बेसी जोर मारिबानी किंतु पेट गुड़ मारियो ये भगवान फॉरेन वाला ने आरचुटी हाथ कहीं रखिछन्ती ए भाई एटा सतर्क सूचना भी अच्छी पापुली देह उपर आपण निज पापुली देह को रखते देखिए हाथ त्वरित बेगर प्लेट ऊपर छाटी हो जाऊँ सत कथा मोर तो सही है ना किपलर स्लो ऑफ प्लानेटरी मोशन कौन करवा छिड़ा कौन देखिए एटा छिड़ा हवा कौन जमी लाइटा बुझे लाइट आसी गोटे भूल चढ़ीगली घंटा आगकार घंटा ये टेक्टिक पठेलु बल घुरुची तार तलू भी जाऊनी भितर को जाऊनी कहीं घूरी घूरी भितर को जाओ गला 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 एमती टेकिकी नबू अरे बा एमती स्टाइल छाड़लु छाड़े देखिए एमती घूरी 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 जीव देखो सेंसर आम तो हाथ सी कहीं हम ये सेंसर ना ये देखो केमती है पूरा पानी जोरसोर पूरा एक घुर 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 बुलानी
ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଭଳିଆ। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ୱେଭ୍ ମୋସନ୍। ନଦୀକୁ ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାମ ପଟକୁ ନେଇ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏମିତି ତରଙ୍ଗ ରୂପଟି କିପରି ଉପରକୁ ଉଠି ତଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓହୋ ଉପରକୁ ଉଠି ପୁଣି ତଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଉପରକୁ ଗଲା ସେପଟେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆଇଲା। ହଁ ସେ ମନା କଲେ ବା ଛିଡ଼ା ହଉନି ସେଇଠି। ଏଇଠି ଚଢ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତା ଲାଇଟ୍ ହେବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ସବୁ। ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଏଇଆ ଆଉ। ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସିଲେ ଛତା ଘୁରିବ। ଛତା ଘୁରିବ ନା ଛତା ସ୍ଥାପ ସେ ତ ଛତା ଘୁରୁଛି। ତୁ ଘୁରିଗଲୁ ଛତା କ'ଣ କରିବ ବାବା। ତୁ ଘୁରୁଛୁ ଛତା ଘୁରୁନି। ମୋ ଝିଅ ବସିଲା ଧନ ଦେଖେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ। ଅବି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଦେ ଚଲା ଚଲା ସାଇକେଲ ଚଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚଲାନି। ଓଲଟା କିଏ ଚଲାଏ? ଆରେ ଆଗକୁ ଚଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ହଁ ପେଡେଲ ମାରି ପାରୁନୁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଛୋଟବେଳେ ତ ଗୋଟେ ପେଡେଲ ମାରିକି ଚଲେଇ ପାରିଲୁନୁ ସାଇକେଲକୁ। ଚାଲ ଚଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆगे ପଛୁଆ ମାର ତାପରେ ଆଗୁଆ ମାରିବ। ଧନ ସିଏ ହବନି ତୋ ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓହ୍ଲେଇ ପଡେ ଚାଲ। ଓଲା 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 ଆଉ ହବନି। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲ। ବୃତ୍ତାକାର ଚକିକୁ ଅଚାନକ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଘୁରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଜାଲି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଲ୍ଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବା। ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲି ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ସେ ପଛୁଆ ଯାଉଛି। ସେ ତ ସେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଦେଖ ହଁ ପଛୁଆ ଯାଉଛି। ଦିଟା ଥୁଆଇଛି ଲୁହା ଏଥିରେ ଦିଟା ଲୁହା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ କହ ମତେ ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ଆଗେ ଆସିବ? ଗୋଟେ ନା এটা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ନା ଦିଟା ହିଁ ଆଗ ଦିଟା ଆଗ ଆସିବ। দুইটা আগে এসে দেখি ଦେଖିଆ এটা দেখি ফার্স্ট আর সেকেন্ড ফার্স্ট হলে সেকেন্ড গলা ହଁ যে মঝিটা দে ଧର ମଝିରେ ଟାଣିଲୁ ଟାଣ। দে মতে ହଁ ତିନିଟା କର ତିନିଟା କର। ହଁ ଦେଖିଆ କିଏ ফার্স্ট সেকেন্ড কাହିଁକି ନା ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଯିବ ହଁ ଏଇଟାରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଦିଟା ତ ହେଇଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଏଇଟାରେ ଅଛି ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇଏ ଓହୋ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖା ଏପଟଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ବୁଲା ଟଲି ଉପର ଦିସ୍ତ ପଙ୍ଖାକୁ ଘୁରାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ପଙ୍ଖା ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଘୁରିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ହଁ। ଏଇ ଟ୍ରଲିରେ ପର୍ଦା ଅଛି ଟ୍ରଲିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କାଇଁ ପଛକୁ ଯାଉନି ଏଇଟା କାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନରେ ପବନ ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର କରିକି ପଛକୁ ନେଉଛି। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପଛକୁ ହଉ ଏଇ ବାବା ଯାଅ ଏଇ ଦେ ଚାଲ ଛାଡ଼ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ଦେଇଲୁ କେଉଁଟା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ମାନେ କିଛି କେଉଁଠି ବି ଲାଗିବନି ସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଙ୍କା ବି ହଉନି ବଙ୍କା ବି ହଉନି ସେ ସିଧାରେ ଆରାମସେ ଯାଉଛି। 9 ବାଜି ଆରେ ବା ହାଇପର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆବାକସ୍ ନା ଏଇଟା ଆବାକସ୍ର କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ନା କୁଇଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା କୁଇଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ବସିକି ଦେଖିବ। ଆଉ ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଶିଖିବା ଜିନିଷ। ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଝିଲୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହ। ଏଇଟା ପଢ଼େ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଢ଼େ। ପଟା ଉପରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଯଥା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି
କ'ଣ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ଲାଗି ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆମେ ସବୁ ସେମିତି ଘୁରେଇବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଣିଟା ଏପଟେ ଅଛି ତାର ପାଣିଟା ଏପଟେ ସେଇଟା ସେମିତି ଟେକିଦେଲେ ସେପଟକୁ ସବୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆସିଗଲା ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ପଳେଇଲା ସେପଟୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଛାଡ଼ ରହିଗଲା ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖୁନୁ ହଁ ଉପରୁ ନେ କେଉଁ ସିଧା ଯାଉ ଦେଖିଆ ତୋର ଏପଟେ ଆଇଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଏଠି ପଡ଼ ଆଇଲା ନା ନାଇଁ ତମ ସିଧା କର ସେଇଟା କର ଉପରୁ ଟେକେ ହଁ ଟେକେ ହଁ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ସେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆଇଲା ହଁ ଛାଡ଼ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆଇଲା ବା ଉପରକୁ ବି ଆମେ ଯିବା ମିରର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭାରି ଡର ମାଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଉଠି ବାଡ଼ି ହେଇଛି ପାଏ ନା ଟୋଟାଲି ମିରର ଗ୍ୟାଲେରୀ ସରି ମିରର ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିରର ମ୍ୟାଜିକ୍ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏମିତି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମିରର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ବୁଲିବ ନା କ'ଣ ତ କିଛି ହେଉନି ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଖିଆ କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି ବସି ଏମିତି ବୁଲିବ ନାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଏଠି ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ ଏଠି ପେଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ସରୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସରୁ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଅଧା ଗୋଡ଼ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ ତୋ ପାଦ ଦେଖିଆ ହଁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ବଙ୍କା ତେଡ଼ା ଏକାଥରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭୁଲେଇଆ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ ବୋପା ମା ଆକୁ ଡର ଲାଗେ କେଉଁଠି ଯାଇ ବାଡ଼େଇଛୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବୁ ହାତ ଦେଇକି ଚାଲ ହାତ ଦେଇକି ଦି ହାତ ଦେଇକି ଯାନା ସିଆଡ଼େ ମାମା କେଉଁଠି ଯାଇଛୁ ତୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଇଏ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ମିରର ଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଠି ନା ଆମେ ଭୁଲ ଏହାର ଫସିଯିବୁ ର ଏପଟେ ମାମା କୋଉ ପଟେ ବି ଆଇଲୁ ଅଛୁ ତ ତୁ ଏଇଠି ସତରେ ଅଛୁ ନା ମିରରରେ ଅଛୁ ଏ ଭାଇ ଏ ଯେ ଭୁଲ ଭାରି ଡର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆମେ ବି ବାହାରକୁ କୋଉଠିକି ଯିବା ଦେଖିଆ କୋଉ ପଟେ ବାଟ ଏପଟେ ମୁଁ କହୁଛି ବାଟ ତୁ କହୁଛୁ ବାଟ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ଏପଟେ ନାଇଁ ଏପଟେ ଆସେ ଏପଟେ ଦୁନି ସେପଟେ ନାଇଁ ଏପଟେ ବାହାରିବା ଡୁଡୁଲ ଆରେ ଏଇପଟେ ବାହାରିବା ଆମେ ମାମା ଆସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବା ହାତ ମାରିବାରେ ଚାଲ ଦନ ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିରର ଭୁଲେଇଆ ବାହାରିଗଲେ ଓହୋ ଯାଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାମା ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଯାନା ହଁ ମାନେ ଚଲା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ପଣ ସବୁ ରଖାହେଇଛି ବହୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ବାଉଳା ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରେ ରଖାହେଇଥିବା ଦର୍ପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗଭୀରତାର ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଲୁ ତାହେଲେ ଭୁଲେଆ ନା ଛୋଟବେଳେ ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଝିଲୁ ମନେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ତ ବାଡ଼େଇଥିଲି ଆଉ 3D ଫିଲ୍ମ ଶୋ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ କାହିଁ ବାଜିଲାନି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ କାହିଁ ବାଜିଲାନି
ତା ସେନ୍ସର ମୋ ଖରାପ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାଇଁ ବାଜୁନି ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଏ ମାଉସୀ ଝିଅରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛ ସିଏ ଯାଇକି ମାଉସୀ ଯାଇକି ତୋ ଦୋଳିରେ ଖେଳିଲାଣି ହଁ ଦୋଳିରେ ବସିଛୁ ମୁଁ ଦୋଳି ଝୁଲଉଛି ମୋ ଝିଅ ସେଟାରେ ଦୋଳି ଆମେ ଖାଇବା ଟିକେ ଭୋକ କଲାଣି ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଆଣିଛେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି ଏଥିରେ ବିରିୟାନୀଟା ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା खाया है जिसका खाना है तो चले आओ खाना खाने के लिए नहीं तो वहाँ पे बैठो मैं खा लेती हूँ और तुम दोनों वहाँ पे बैठो थोड़ा सा खा लेते हैं फिर वीडियो बनाएंगे जल्दी आओ बिरयानी आंची भेज बिरयानी एटा आज खाଇବା भी सी कचम्बर भाई चाखणा धरिकी आसछु एटा तो पुण्य पर चाखणा बिरयानी सहित शुणी दही कचम्बरटा धरिकी आसछु ना हम बिरयानीटा केमते देखिले बिरयानीटा देख देखिले कोन कचम्बर खाଇବା केमती ना बोल केमती कह बिरयानी तो चाखणा धरिकी पड़े कचम्बर अभी दोली खेलुचु दोली खेली माँ झील भरिकी जीवु मन भरिकी दोली रे नहीं डायनासोर स्पेसटा कौन सीट देखा चलो डायनासोर आलिव कौन डायनासोर्स आलिव इन द प्री हिस्ट्रिक किंगडम अरे आम यटा को आसन धन हाँ यहाँ एवं हाँ से चलो देखिए कौन डायनासोर आलिव कौन सब नुआ नुआ आर भीतर हाँ चलो लाइव चलो जीवा भीतर एंट्री टिकट टिकट दे राति कौन अलाउ कर राति 5:30 बड़े बंद सी किए गोटे पलि वीडियो करने पैसा देगी देख अन दन आगुरी एमती किम्भीर जो सरी एमती डायनासोर थिला जानछु ना यही देख पिठी मामू सब एमती देखे एम सब डायनासोर फिल्म देखे एमती सब पिठी एमती होता है ये सबुठ ये हूँ गोटे ये बड़ डायनासोर जो सड़ा टे शाकाहारी था हाँ माने माने मनीष मान खाते खाली गछ पत्र एगुड़ा सब खाई रहते ना एत कि करेनि मैंने क्या किसी हैरान करते हाँ अच्छा जो आगे जो अच्छी डायनासोर सेटा हूँ भारी हाँ कौन देख यपट आ देख हाँ एटा ए नुआ है आम जब आसलु कि नाला यहाँ गोटे डायनासोर हाँ हाँ देख डायनासोर मझे तू फोटो उठाऊ डायनासोर नहीं जी ते उठे झांपिक कौन केमी अनई देवी मैं पूरा सत सतिका डेई पड़ो जिन सतेकी गंडा गंडा बड़ बड़ गंडा एम सब जंगल जमी सब था पशु सेमती गोटे कर सब प्रकार डायनासोर अच्छी हाथी अच्छी गंडा अच्छी बुझलु ये गोटे डायनासोर हाँ ये हाँ डायनाथोरियस एड़ा डायनासोर बालूजी थेरियम केवड़ा देखा तो बाप रे अंधार बाप गुंफा भाई गुंफा भाई सिंह तार है मेगालोसोरस मांकड़ भी नुह आ कौन प्रोक्नोसूल भी बाबा ता गोटे बाड़ी धरी देते आदिम मनीष ये सब भितर सब अच्छा
ନିଆଁ ଲଗେଇ ପଥରକୁ ପଥର ଘଷିକି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘଷିକି ଲଗାଉଥିଲେ ନିଆଁ ମୁନିଆ ପଥର ଧରିଛନ୍ତି ମୁନିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁନିଆ ପଥର ଧରିକି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିଲେ ଦେଖ ମାନବ ଆଗ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଥିଲେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପୁରା ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଲେ ହଁ ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲ ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଟୋଟାଲ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଏଥର ବି ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଡାଇନୋସର ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଅବିଜି ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରିନୁ ଆମେ ଚାଲ ବି ବାହାରିବୁ ଫଟୋ ଚାଲ ତ ବାହାରିବୁ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଇ ଆସିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ଖାଉଛୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଉ ତୁ ବଡ଼ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ସେଇ ଆମର ସେ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ମୋର 3 କ୍ଲାସ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ହଁ ତୁ ତ 3 କ୍ଲାସରେ ପିଇଥିଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ହଁ ଆଇପରା ଦେଇଥିଲା ବି ବାହାରି ଗଲୁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରୁ ତ ଚାଲିବ ବି ଆମ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଦେଖାଇଥିଲା ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖିଦେଲୁ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ନେବେ ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଆସିକି 5ଟା ହେଲାଣି ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ